min miet hang te hapok mustem yala poi khammiet yala sang e jinglang ro khandai bichi upai ba utu up apring ke jingkriat jong kemiet hamin sngat madan plang tu shong apring ke jingkriat nama jarang khat kini ki amit kedai ki jingkala juga mariang ka ba mangi ru ngimpoi prakhat bagani kriat haduk kane kane bat min ne min step hang te pok mupot jinglang shisha bat ngiu i baga don katakal air kababe kal air kababe keleng keleng hang ni hari lo jang te abat ha keleng kari tena mar kata kadau yawan hang ni ban pen kamau ban yalom lang sa sisin am tang ginong kersyan pra kibala kersyan ya ka voice of the people party ha ka MP election nei ban khatsno baru ya gitu kibala kular ban kersyan ini nadu ke MP election hindai namar bagi dan nak seng kongres kiong yang minta wat snow ye ba arden nila don nak seng kongres boro shikata te ke MP election hingga nang snow day ban pa ya ke kongres Delhi hindai nak ke MDC bagi ke MLA nila da prai ban kersyan ya ke VPP nanti kinong kersyan kiba it seng rulung kini ru kilawan bani tendu ingi bangin aino ya ke jingkersyan ya ke voice of the people party namar nilai i ke dur ke dar ke shisha jong kita ki seng rilum nila snow leran kum kita ki nong kersyan seng rilum kiba i tap men sim ya ki seng trairi ya ki seng rilum namar nila i hakini ki snam bakilong tang kita ki seng kiba kloy ban sdin bak ke sorka lada sinsyar ke kongres kini ki sdin lang lada kersyan ke NPP kini ki sdin lang shwa election pat kia benye ke kongres kia benye ke NPP dena kata kadau ke kinong elam NPP ke sodom asing rulung todong paya trei bat ngi bro sam snam mentar lajan election paya benye ngi ngin pinsyong tunumpas sale kasami kata ke kintian pinsyong tunumpas na kata kadau haga jagaban kindit penriu haga jagaban kelabamut keren ko penman ni semua pengat atau numbos kyo kani kita ka penong upat ba ba ubitar usno leran barong em mentanya le ide satang ka voice of the people party kabadon ni ke nongrim ka scam haga ta nongrim ka baki kila seng bat kilawan show pat ba kumbangi ngila kular kumbangi la keren shine baga voice of the people party kan sa shimno ya ka jaga jung ki seng rilom haga ni ka jela ka jungi bat shisha klam artatin haga election MP berdep ngelayo ka jingkersyan hadu sanpo santam na ka shispa kinong tebut kila jit ya ka voice of the people party mentangi butong bangin yo nyopo na ka shispa ringkat bat kita kinong kersyan ke batamai bangin jo hakani ka election MDC nyopo na ka shispa na kinong tebut MDC kinjit ya ka voice of the people party bat ko kipat babi kata kalong ke jingyat lenti kabang ngimne haju nringi yat syafrang kumbaga ketin kong yat syakmat yat syafrang ke jingyat lenti jong ke voice of the people party kam simrane haju lai snem menta ngila yo ngila yat syafrang ngila job saungut ki MLA ngila job ki MP bat don ke bapinya serim ki bong bakani ke jingjok jong ke VPP hak MP election kadai ke jingjok ya ke quarter final kyong kani ke MDC kadai ke semi final lada ke VPP ke job hak ke semi final kan rasuk ya ke final bat kata kalong ke jing shisha ka jingye pun sriem ke badan jingmut kalong ke shisha lada ngi job ke quarter final lada ngi job ke semi final lada ngimla pat ban job ke final nginumla ban ra ke kop de kamdan jingmut ban job ke quarter final kamdan jingmut ban job ke semi final larang ngimla ban job ke final nama ngimla ban ra ke kop kabamut kamdan jingmut larang ngim yo ke bor sinshar ke jalaji ban sinshar nama nginumla ban pendep ban penurlong ya kita jingkular ke bengila kular ya upat ba oh ngila ya snow ha ke por MP election cha Giant Hills ki MLA jong ke NPP ki minister ki ang gumno wat
persang sya Jaintia Hills. Oh BPP wat kami lenti ba pinyo ubod na Giant Hills. Wat wan tu kana ya kata ka politics ka ba klem pisa, ka politics ka ba klem aikia. Nrai jayu ando pat ba oleh yo ya ka jing pensyai. Gila job habaro nyo teli di constituency hapo Giant Hills District akan di MP election.